počeo. I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Clash of Clans, tu je sa mnom, igramo na njegovom tabletu, igrat ćemo na njegovom selu, pošto ja na svom mislim, dosta sam bolji, ali nema veze, sad trudim se da njegovo selo poboljšam. Tu je i moj brat, ako ga čujete. Luka, javi se. Ćao. Ovo sada se očita. I sad ćemo da uskoro idemo u napad. Samo ovo još treba. Još ovaj jedan džin za 2 sekunde. I to je to. Idemo u napad, samo da vidimo da li ćemo ovog da napadnemo. Mogli bi. Ne znam, ne znam da li nam se isplati. Dobra, ajde. Napadamo lika. Ovdje ćemo staviti 4 stavi. 2. Ne, ajde. Ovdje, ovako. 3 stavi. I ovdje stavi 2. Ovako ćemo. 2 ovdje. 2 ovdje. 1 ovdje. I ovdje. I ovdje ćemo staviti ovako. Odlično. Provalili smo već unutra. Barbarijani napreduju. Gotovi top, evo ovdje su već uništili top, tako da dosta napreduju. Evo, sad će svi oni da ovo unište i uzet ćemo im keš. Mislite lovu? Pa da, mogu tako da se kaže. Teško li ćeš motorica? Još ovo. Izvinite. Ovdje nam se gradi mortar. Njega stavimo s ovog topa ovdje. Samo sad dok se gradi nek bude taj top tu. Ovo nam je na level 1, top nam je na level 2. I sad ćemo da ovo naručimo 5 džinova. I ovih 10 komada. To ćemo sada sve da privedemo kraju. Da bi barem 2 puta napali. Idemo da imamo kakvi su ovi. Pa, prilično su slabi, mogu da kažem. Da, baš su slabi. Znači sad napadamo njih. Stavit ćemo 3 komada ovdje. Ovdje ćemo 2. I ovdje ćemo staviti 5 komada i ovdje 5 komada. I sada napadamo. Napadamo još za sad godinu da bi uzeli to više para, pa ćemo tek onda kasnije napadati i ove ostale. Mislim, već ćemo mi urasti nešto trofeja. Pa da, tako je. Da, inače instalirali smo neku igricu s motorima, također ćemo to snimati. Pa da, to sada ovo trenutno snimamo na tabletu. Dobili smo jedan. Jednu dvojicu. Pa da. I sad ćemo sve sad podnosimo. Sad ćemo da pljačka. Dobili smo i Elixir Spoof Achievement. I tu ćemo dobiti garant. 3 zvezdice, 100%, Još kad sakupimo 400 trofeja, onda dobijemo 1000 bonusa. Evo. 10.000, to je bilo. To. Buko. Imamo 10.000, sad ćemo da upgradeujemo Canon na level 2. I ovo da još ne trebamo. Naručit ćemo ovako. 5 džinova na 6. 5 i 10 ovih. I to je naša formacija u kojem uvek napadamo za sada. Naručit ćemo još 5 strelaca, ali
To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u nekog narednih klipa. Ćao.